Party ni joto ni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk ni mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Chakiri Rwnani Mungwi Keboni Yago Naharmani proof Khlaiwi Mankhe politics Yakarwi Rwnai social media wo bailar ungjak 20 lakh rang bai khorok ni no edisini agriculture bedek ni chakri paikha em onimes deborma okok to manotei firok mung Rwnani thangai krak salo okok sakha edisini agriculture bedek ni em onimes deborma jodi kebo fake news no tei jongno defame khlainani chaito khanke jong legal action na hanai hake oborok romjangnai tei jelo chopjaknai honoi social media o troll khlainai rokno damrok murkha edisini deputy cm onimes deborma edisi hafangni darbidar samung humungno tei oram na hasten kisajak newspaper tei social media o taral kokma oimung khlaijakmani party mungno tei belai no tongphlama tongo edisi hafangni kuchuk ojamarok aboni bisingo no tangsalo social media o edisini deputy cm mujang onimes debormani mungoi kaisa kokma oimung khlaijakmani Khorang Tripura Mungwi Kroksa Facebook users bini kaisa post sika edisini agriculture department no em onimes deborma khorok ni 20 lakh rang bai chakri rakha norok ha do pha hanai thansa hanai tonglai ang onimes hanai social media wo post bailar angmani yagolo edisini deputy cm onimes debormani mokolobo kalaikha o post aboni bagai krak salo TTA edisini main building o kaisa kokthum pandaringai hasam bujon pandani dangsao kokse samuka samani party mungno tei kok sana thago social media o troll khlainai borokno damrok murkha edisini deputy cm onimes deborma kokthum pandao edisini deputy cm onimes deborma sakha Chakiri Rwnani Mungwi Keboni Yago Naharmani proof Khlaiwi Mankhe politics Yakarwi Rwnai hanai jodi kebo fake news no tei jongno defame khlainani chaito khanke jong legal action na hanai hake oborok romjangnai tei jelo chopjaknai honoi social media o troll khlainai rokno damrok murkha edisini deputy cm onimes deborma jongno onek borok thajing chini honorable cm bosaka potrika o diner por din keba kahara rang thumbo joag nango modera are একটা প্রমাণ যদি তুই ফুনুকরি মাংখায় আর আনি নগো অনিমেষ দেবরমানি কোয়ার্টার মদের বোতল আসরুন উনি ফুনুক গাইছে ইউটিউব আং চ্যালেঞ্জ সাওয়া বরম নাইছে একটা দিন যদি মদের আসর দিবর কোনো ঘটনাকারীর মাকে আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় না হারি থাং নাই এত ফালতু কক রই তামু নাই বাস 100% রুস্টার রাজ্য নিয়াবনো মানে जों Tripura बागे 100% roosters namni जों चाकरि आबनो चिनी चाया तंगाय तंगमान नय किन्तु रां नाहारै साबो तामो त्रिपुरा तिनि फुंगां नुखा खरां त्रिपुरा नि एकटा बेनामी फेक अकाउंट लायै आबरक सावजे अनिमेष देबरमा 20 लक्ष टाका रां नाहारै एग्रिकालचार दप्तर दुइटा चाकरि रेखा 20 लक्ष ने दूरे तार 20 पैसा नाहारै जुदि चाकरि मानि कोनो घटना तंगाय Let Mr. Khorang Tripura can come and prove. Proof kainen bin daitto tonghaije. The day he can prove, I'll take leave from politics. Kokthum pandao edisini deputy cm onimes deborma te pusaka Tripura mothani naiman Tripura sarok thangchang thong Tripura sarok riman thaiman thong tamni jong contractor ni thani rang thumnai bahanai Bureau report Chini Khorang Jotono no klumka Osamatanya Shalorugui, Makunjasiri Jewelers and Other Supplier Nibukakti, Kaka Hamte Hamzama Yaparo, Osamatanya Shalorugui, Rezavitongo 20% discount.
Out Kubino, Oshamatani Shalorogay, making charge and Shakawa Rosagitongo, 20% discount. Aboni Logi Logi, 50,000 Painungo, Rosagitongo Hamtama Shoka. Friday 20 October 2021, Shalmari Joratongai o offer. Aboni Bangi Taileria Tay, Dakti Paidi, Makundusri Jewelers and Order Supplier Falnogo. Chini Nikoma, Makundusri Jewelers and Order Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champangnagar Bazar, near Tripura State Cooperative Bank Limited, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658334 Eva 9612220745.